Pa gledajte, ja se slažem sa vama, pogotovo ona rješenja koja je Vlada u svome programu navela ili ono što traži pravobraniteljica. No ako Vlada nije dovoljno ažurna, nije dovoljno brza u tome da pošalje u Sabor određene amandmane onda saborski zastupnici to mogu napraviti. I ono što ja tražim naravno da Vlada sagleda u dobroj vjeri sve amandmane koje ćemo mi podnijeti, a ne da ih odbaci samo zbog toga što je Vlada u ovom trenutku predvidjela samo nomotehničke promjene. Dakle, mora se ipak držati do digniteta i Sabora i saborskih zastupnika kad žele u dobroj vjeri popraviti rješenja zakona koje nas sve skupa obvezuje. Jednako tako, ako Vlada, ako joj treba puno vremena da pripremi Zakon o ratifikaciji Istanbulske konvencije onda mogu to učiniti saborski zastupnici. Kazali ste da ćete to raditi kroz klub SDP-a, ja ću vas podržati. I kada klub SDP-a sačini jedan takav prijedlog Zakona o ratifikaciji Istanbulske konvencije onda molim sve ove zastupnike i većine i saborske oporbe koji su danas raspravljali in favorem ravnopravnosti spolova u našoj zemlji da podrže takvu ratifikaciju, a ne da čekamo Vladu dok ona u svom polaganom tempu uspije iznjedriti jedan takav zakon. Nekad saborski zastupnici trebaju preuzeti inicijativu i pokazati da je ovo Dom koji donosi zakone i da saborski zastupnici imaju saborsku inicijativu. Pokažimo to na ovom primjeru. Hvala.